Izakhamuzi ezisale dengwane emva kwezikhukhula ePort St John's eEastern Cape zibekwe emaholo omphakathi okwesikhashana kanye nasezindlini zomxhaso ezisanda ukwakhiwa. Indawo ekhahlamezeke kakhulu ilokishi iMthumbane iGreen farms kanye nezindawo ezisemadolobheni. Amabhizinisi amaningi nawo akhahlamezekile njengoba ezinye izitolo beyivaliwe izolo. Izakhamuzi ke zinokwesaba ukuthi lingahle liqale lini futhi. Sibulise nakubo bonke abantu ababukele emakhaya. Siza namhlanje siku area kwaGreen ePort St John's nenye area ethe affectwa kakhulu zizikhukhula bezithe zakhona kule weekend. Siyavuba ukunetha apha uqale ngolesihlanu kwiveke ephelileyo, kodwa ke ngoku ufika kwethu apha ekuseni bekunganethi kakhulu, indlela zi-affectekile. R61 usuke emthatha ukuza ngapha nalapha kwa ePort St John's ezinye indawo fumaniseka into yoba umhlaba uwele endleleni kungahambeki kuzo kwezinye indawo. Uzibona netraffic ezizama unceda imoto, izindlu zabantu ziwile, impahla zabantu zidamejekile. Ngoku sihleli nomnye umhlali walapha uzosibalisela nje ngenye idamage ethe yenzeka kwezi area salapha kwaGreen. Sisi ngicela nje igama lakho kwasibalisele umonakalo enithena dibana nawo mhlawumbe kwenzeke ntoni? Ususela izolo imvula iye yana kakhulu. Kuthe kubetha ofo bese kunyanzeleka ngoba abantu basuswe ezindaweni zabo zokuhlala ngenxa yamanzi amaninzi. Kwaphanga kwamasipala umzekelo kunzima ukudlula imoto zithweze abantu abahlala kwaGreen kunzima ukuya itaxi singakwazi ukudlula imoto phofu ezithi zihambe ziqinge kwicala lingasemolo. Bekunzima ukungena kula cala finance indlela etshuqayo ke izawuba iBed Street. Bekunzima apho kungahambeki tu, imoto bezijika emolo zibuye emva ziyojoyina iTaxi Rank Road iyotshona ngaseCapitec. Kube kuphelele apho because ngapho kodwa umnyaka bekungasahambeki. Kunzima. Mhlambe ilantuka uncedo nilufunayo ngoba abanye abantu badilikele ezizindlu, abanye abantu bamke impahla zimoshakele. Uncedo lothi mhlambe nxa uthi ujonga lapha kwearea uncedo lifuneka for abantu. Abantu apha ngoku badinga indawo zokulala njengamandla. Bekunzima kustrategisha uspeaker communicate with i-ward committees around, and also kukhona umfana bencedisa kakhulu umkhimba bizwa umkhimba encedisa kakhulu ubrother wami ke ezivula nendlela zivaleka izindlu zonke kwaGreen abantu bebeluwezwa ngentambo kwibridge ezincinci kodwa bebekwezwa ngentambo. I think i-videos zikhona eziveza lonto leyo. Imizi ngapha kelacala uMasikhanda bekungasibe kuphume wonke umuntu osakwazi ukuba kuhlala abantwana bakhutshwe bonke bobe kwezilalini. Sibulele kuni usisi lona kusibalisela ngokwenzekayo apha ePort St John's. Awukwenzeke nayizolo ivenkile ezininzi bezivaliwe imini le yonke izolo apha ePort St John's, kodwa ke zivuliwe ezinye zazo zazama ukuklina, but siyayibona imvula iphinde yabuya ke ngoku asiyazi uba iphinde iyeke nini na. Sizibulisela kuni intambo estudio.